lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xa thwi kusuka estudio 12 eAuckland Park eJoni. You are doing your job. Ti-commission ta NGC ta ya ANC eBoksburg ti karhi ku kanela hi xiyimo xa economy, vugevenga na xivumbeko xa GNU. Swirho swa commission ya Madlanga va wa Marius van der Merwe loyi a tiveka hi mbhoni ya le xihundleni Witness D. Xitsonga eka SABC2 hi haxa le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile. Matsankulu wa ANC Fikile Mbalula u ri mfumo wa nhlengelo GNU a hi ntshemelo ra nkarhi hinkwawo kambe ko va kungu ra nkarhinyana ro fambisa tiko tanihileswi ku nga vangeki na muhluri ku hetiseka eka nhlawulo lowu nga hundza. Mbalula a vulavula eka siku ra vunharhu ra nhlengeletano ya vandla ya NGC leyi nga eBoksburg evuxeni bya Joni. Nhlengeletano iyo hlela hi laha ntirho wa vandla wu fambisiwaka ha kona eka mfumo kusukela ku ve na nhlengeletano yo hlawula vurhangeri byintshwa no teka swiboho swa mafumelo ya tiko. Mbalula u ri GNU yi tiyimisele kumbe u ri GNU i ku tiyimisela ka mavandla yo hambanahambana eka mfumo hi ndlela ya ntirhisano no avelana vuhlavuleri byo fuma tiko. U tiyise varhuma va nhlengeletano eBoksburg leswaku GNU yi le ku tirheni naswona yi famba khwatsi. GNU to us is a tactical intervention. It's not an end in itself. And that from time to time, in terms of how it operates and functions and all of that, is a subject of review. The NEC resolved on the question of reconfiguration, but were guided by the practical situation that GNU is stabilizing, is operating in full force. It's not a melting pot of political parties. Political parties did not disband their ideological stances when they joined the GNU. They still remain who they are. But in the best interest of this country, we are governing South Africa. Matsankulu wa African National Congress u tlhela byela nhlengeletano le Boksburg leswaku vandla a ri yimi na xona SACP xo nghenela nhlawulo hi roxe ematshan'weni ya ntolovelo wo seketela ANC eka nhlawulo. U ri Mbalula xiboho lexi xi nga na xina khombo swinene naswona a xi tikombi xi hleketiwe hi vuenti. U ri swirho swa SAPC sweswi va boheka ku langa ku ya vhotela vandla ra vona ra SACP kumbe ku ya mahlweni va vhotela ANC eka nhlawulo lowu taka. Hambiswiritano u ri ANC na SACP va twanene ku va na nhlengeletano va langutisisa mhaka leyi nakambe. The National Executive Committee will process the practicalities of that decision. How we are going to handle a communist party that is contesting in the election, not in the fold of the alliance. Because it has got implications on the issue in particular of dual membership. Communist Party members now will have to choose between the ANC and the Communist Party. That will go even into the alliance. We have agreed that we need to convene an alliance summit so that we all reflect on this particular matter. The Communist Party is invited here, and you heard their message of support. Kasi sweswi ya thwi kwale ka NGC ya ANC eBoksburg la hi kumaka mitirhikulo ri tsetsi i Chauke. Valoyi kahle namuntlha i siku ra vunharhu ra nhlengeletano. Mi khomeleni. Akhensa ku nyikiwa nkarhi Mr. Mabunda tanihileswi mi nga vula i siku ra vunharhu ra nhlengeletano ya ANC leyi tivekaka tani NGC ku nga yona nhlengeletano yi ri yoxe yo teka swiboho exikarhi ka nhlengeleto nkulu leyi tivaka yona i ri hlawulaka vurhangeri
kasi namuntlha eka ku simekiwe ti-commission laha ti-commission leyi nga languta mintlhontlho leyi nga langutana na maAfrika-Dzonga. Yin'wana ya mintlhontlho yinkulu leyi tivaka leswaku yi langutana na maAfrika-Dzonga i mabindzu matsongo ku fana na mabindzu yo fana na swiphandza, kambe hi lava ku twa leswaku xana mabindzu lawa ya nga nyikiwa ku va mabindzu ya maAfrika-Dzonga ntsena ke kumbe na vahlampfa va ta katsiwa ke. Sweswiwani hina mutshamaxitulu wa ANC exifundzeninkulu xa Mpumalanga Mandla Ndlovu hi lava ku twa leswaku vona va hi khome xana ku nga va ku ri ntiyiso leswaku mabindzu yo fana na swiphatsa xopo ya nga ha va ya nyikiwa maAfrika-Dzonga ntsena va vona va fambisaka va ri voxe ke. Mara ndi tikutisa question nje ku hikwalaho ka yini vanhu va la South Africa va ya ka tindlu ta vota ku saseka va va na tigaraji, mara va nga swi voni ku va nga endla ku va va na swiphaza kwala ka tigaraji ta vona kusuka munhu from le Pakistan le a ta fika renta la ka vola then a va nyika 10 rand ya endla mali ya ku tala. So loko vulavurisana hi te ta encourage vanhu va ka hela va swi kota ku vona ku ti-business letitsongo va nga na dollar va nga swi kota ku va hlangana va tirha swin'we, hi ku vanhu lava taka hi le handle va fika va hlawula munhu wa yi-1 loyi va n'wi nyikaka mali ya ku a ya stoka. Loko a ya stoka fika a xava hi mali ya ka yi nga durhi, a fika kota ku swiphaza swa vona swi compete na mabusiness lamakulu, swi compete na timall letikulu leti. Hi leswi ehleketaka swoho ku ka vanhu va ka hi faneke va encourage ya hambana ku vanhu va ta vona ti-opportunities leti vanhu va ka hi va nga ti voneki. Laka va ta compete na va solkesna loko va ta hi le handle leyi. So hi ta vulavurisana la hi ya khuluma ka ma-commission. So ni nga lavi ku namuntlha la fika ndi vulavula mavonelo ya mehe ya ka sweswi ya ka plenary la yona mhaka leyi na yo ya ka plenary nga ta ya vulavurisana, mara ni twa nga ku vanhu va ku tala va lava ku ti-business letitsongo leti na mintirho leyitsongo leyi vanhu va South Africa va nga kotaka ku ti endlela yona va fila ku a hi nyikeni vo opportunity. Sweswiwani swi twa ku leswaku ANC a ra ha ri na wona matimba ku fana na malembe lama nga hundza laha ku ri hi rona ri ri fambisaka mfumo, sweswi ri le ka mfumo wa nhlengelo na mavandla yo fana na DA. Xana leswi mi nga ta kanerisana hi swona eka ti-commission mi ta kota ku simeka eka mfumo, swi ta kota ku fambiseka ka mfumo ke? Swi ta fambiseka. Ni tshembi ku a phati leyi nga ya la South Africa yi nga fika yi kaneta loko hi fika hi ku mabusiness lamatsongo a ma rhani hi vanhu va la South Africa. Va nga fika va yala loko hi ku mintirho leyitsongo leyi ya le mahotela, mintirho leyitsongo leyi ya le makixini a ku endli vanhu va la South Africa ku va swi kota ku tirha na vona South Africa va endla mintirho leyi. A ni tshembi ku va nga yala tiphati leti, ni tshemba ka yo leyi. Vafambisi va khomixini ya Madlanga va endzele kaya ra mbhoni ya ntshamo wa khomixini loyi a nga baleseriwa no dlawa eBrakpan hi Wavuntlhanu lowu nga hundza. Marinus Flam van der Merwe loyi a tiveka hi vito ra Witness D eka ntshamo u dlawe mahlweni ka nsati na vana va yena loko a pfula gede yo nghenisa movha ekaya. Vakomishinara Sisi Valoyi na Sandile Khumalo va fike kaya ra van der Merwe eBrakpan nhlekani lowu ku ya chevela va muti wakwe. Mutshamaxitulu wa khomixini khale ka muavanyisi wa khoto ya vumbiwa Mbuyiseli Madlanga a nga ri kona yena. Hi le tlhelo maphorisa va tise leswaku va kume movha lowu nga tirhisa hi swigevenga leswi nga balesela Witness D leswi ku nga vuthala bya nkoka swinene eka vulavisisi bya vona. Movha wa kona wa xibebe xo basa wu kumeka lokixini ra Alexander eJoni. Flam van der Merwe u nyike vumbhoni exihundleni mayelana no tumbetiwa ka ntsumbu wa muehleteleriwa loyi a vuriwaka ku va a vuye a lova hi nkarhi lowu a konanisiwa hi maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni. Holobye ehofisi ya President Khumbudzo Ntshavheni u kanete vonelo ra leswaku mintlawa ya swigevenga kumbe timafia va teke vulawuri bya mfumo wa Afrika-Dzonga. Leswi swi landzela ku dlawa ka Marinus Flam van der Merwe
loyi a ri witness D eka ntshamo wa commission ya Matlanga. Van der Merwe u dlawe ku baleseriwa eka rakwe eBrakpan madyamba wa mtlhanu lowu nga hundza. Nchaveni u engetele leswaku vuhlayiseki bya kumbe u ri mfumo wu ta rhangisa mahlweni vuhlayiseki bya timbhoni. Holobye Office ya President abika hi swiboho swa nhlengeletano yo hetelela cabinet eka lembe leri. U bakanye mavonelo leswaku Afrika-Dzonga i tiko leri fambisaka hi timafia. Africa a mafia state. Why would South Africa be a mafia state? And because we run ahead of ourselves and put terms and put labels before we consider the facts. Chaveni u ri mfumo wa vilela swinene hi ku dlawa ka Van der Merwe loyi a ri mbhoni eka ntshamo wa Matlanga. U ri president u lerisele leswaku kumiwa ndlela yo tiyisisa vuhlayiseki bya timbhoni. President in his wisdom indicated that the establishment of the commission is necessary to not only investigate the allegations that are being made by General Mkhwanazi, Lieutenant General Mkhwanazi, but to also further investigate the weaknesses in the criminal justice system so that we can find measures to deal with to address the weaknesses in that system. And you said, no, it's a waste of time. And now you are saying, oh, is it proving whatever, putting labels? It's the wrong labels that you are putting. Let's allow the commission to make, to release their reports. Endzhaku tin'hweti tinharhu yikiwile, commission ya Matlanga yi ta humesa xiviko na swibumabumelo wa vunharhu vhiki leri taka. Loko va mavhengeleni tindzumulo timbirhi ti lova endzhaku dya machipisi yo xaviwa exibazeni. Tshama na yena. Malanguta mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga matsalaninkulu wa ANC fikile Mbalula u ri mfumo wa nhlengelo GNU a hi ntshame ra nkarhi hinkwawo kambe ko va kungu ro karhi ro fambisa tiko tanihileswi ku nga vangiki na muhluri ku hetiseka eka nhlalo nga hundza lembe leri nga hela. U tiyisise varhumiwa wa nhlengeletano ya Boksburg leswaku GNU yi le ku tirheni naswona yi famba khwatsi. Vaaki va le Tebone Gardens eVaal edzongeni wa Joni va koxa ku vona vululami endzhaku ka mafu ya vana vambirhi endhawini liya. Vana va vuriwa ku va love endzhaku dya machipisi yo xaviwa exibazeni. Maphorisa va karhi ku endla vulavisisi ya mafu kambe vaaki va koxa leswaku xiphaza xa kona xi pfariwa hi nomu lowu. Vandyangu va talele hi gome va tsandzeka ku amukela rifu ra n'wana wa vona. Lesedi Makgalemelo wa malembe mambirhi u love hi Mgqibela loko Thabiso Mzima wa mune wa malembe a love hi Sonto. Ku hehliwa leswaku vana va sungule ku vabya endzhaku dya machipisi yo xaviwa sphaza. Mama ke batla ho hlatsa ke monke ke mphamisa ka ho letsa a screama a re mama ho bohloko ke re boy ho bohloko kae a re mama ho bohloko sefubeng le ka mokokotlong ke re boy ke eng a re mama ha ke tsebe ka itahlela fatshe a qala a fetola mahlo ntatwae a ba mokuka mo ntatwae a mokukang a qala ntsha makweba ka dinko a ntsha le mazimba a wa jeleng a yelo a le kaofela. Rifu ra vana ri hlundukise va ndhawu liya laha sweswi va koxaka leswaku swiphaza hinkwaswo ndhawini ya ka vona swi pfariwa. Vandyangu laha xiphaza xi nga kona va tshembise ku byara vutihlamuleri loko vulavisisi byo komba leswaku a ku ri na chefu eka machipisi. As it is a stock shop in a local, we try to handling as we are stocking from the wholesaler. We try to clean, we try to handling, but to check it in and out, how it is healthy, we don't have a fact. We don't have that experience to check it. Maphorisa va le ku lavisiseni ka mhangu leyi. Wanuna loyi hehliwaka hi ka mano yo dlawa ka vavanuna vambirhi va le Bushbuckridge va dlavela mali ya REF. U ta dyela khisimusi exitokisini. Sidwell Khosa u vula ku va a hakele vanhu lava nga dlaya xihlamariso Sambo na Kenneth Nkuna hi Sunguti lembe leri. Sambo na Nkuna a va ku kuma mali ya vona ya RAF. Khosa a ri ekhota le Akonhoek namuntlha ku ya kombela bail. Vaaki va ri Sidwell Khosa muakatiko wa le Buyisonto loyi a tivekaka hi vito ra Tsep a nga nyikiwi bail. Khosa u hehliwa hi ku kunguhata ku tlhakisa ni ku dlaya xihlamariso Sambo na Kenneth Nkuna va le Saselani. Sambo na Nkuna ku hehliwa leswaku va balaseriwe va dlayiwa hikwalaho ka swikoxo leswi nga hakeriwa hi nkwama wa ndzindzakhombo wa le magondzweni.
kusukela hlamariso angalova le kaya a ku nga na kurhula makwaye a vabya munhu wa ku fenta nje. Mhaka leyi susiwe ekhoto ya majistarata wa Mhala ku ya ekhoto ya majistarata wa Akhonhoko. Leswi swi ta endzhaku va muchuchisi na majistarata va ti humesile eka nandzu lowu hikwalaho ka mixungeto. Mfumo a wu lunghekile ku ya emahlweni ni xikombelo xa bail, kambe gqweta ra Tshepi ri kombele leswaku swi hundziseriwa eka vhiki leri taka. Tanihi leswi muchuchisi ni phorisa leri lavisisaka nandzu va nga riki kona, mhaka leyi yi hundziseriwe eka n'hweti leyi taka. Namuntlha hi ri maphorisa ya Mpumalanga ku endla sure community ya le Akhonhoko safe. Hi tsakile loko va postponele ka January because khale hi safara hi famba court vhiki na vhiki hi nga koti ku humula ene hi nga ri na mali hi karhi hi famba hi kombela ti donation ka matiko ya la Bushbuck region. Nandzu lowu wu hundziseriwe eka siku ra 14 Sunguti ku va ku endliwa xikombelo xa bail. Hi le tlhelo un'wana loyi a nga dlaya u hlambulukile nakona u goyiwa 25 wa malembe ekhotsweni. Kasi wanuna loyi hi hlwaka hi ku dlaya makwavo sesi wakwe kutani a n'wi celela ntsumbu wa yena egojini eka vona ka Bokweni eMpumalanga u ta tama a ri exitokiseni. Mululeki Nkosi a ri khotele ka vona ku ya kombela bail. Nkosi u vula ku va a hlambulukile leswaku hi yena a nga dlaya makwavo Sibongile Nkosi hi Mudyaxihi lembe leri nga hela. Ntsumbu pfukeriwe maphorisa kutani wa kamberiwa DNA. Muhehliwa loyi a ku sungula na tsakele ku timela hi yexe handle ka magqweta sweswi u cince miehleketo naswona u lava magqweta. U ta tlhela ekhoto hi Nyenyenyani lembe leri taka. Malela ka randi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 16 rand 99 cents, mpondo i 22 rand 62 cent, euro i 19 rand 77, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 18 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,200 a ounce, platinum i $1,642 a ounce, kasi nxavo oil mbesi $61.55 imphongolo. Ana mahungu lama mkhomela wona ka siku ra namuntlha, man'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda, ri perile. Riperile a langutisini leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi na kwala Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele mpfula yo vevuka leyi nga ta va yi khafima ka 30 wa ti-percent kasi loko langutisa kwala Gauteng kasi na kwala Free State nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi khafima ka 60 wa ti-percent kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi na kwala Limpopo nakona ku langutele mpfula yo vevuka kasi loko langutisa kwala Free State nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni yi khafima ka 60 wa ti-percent. A langutisini leswaku vavumbi va maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo ka xifundzenikulu xa Limpopo, Gauteng kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku langutele mpfula ya tilo kasi swi lemukisa naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala Eastern Cape kasi na Northern Cape kasi na kwala Western Cape nakona ku langutele Richards kasi loko langutisa ka tindhawu tin'wana ta Free State kasi na kwala Northwest kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona. A langutiseni loko langutisa kwala Eastern Cape kona ku langutele magandlati ya moya la nga ta va yi ri kona loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona loko langutisa kwala Pretoria 28 kasi Johannesburg yona yi ta va yi kha famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti kona eka tindhawu tin'wana ku hisa kwala Musini loko langutisa kwala Blingvater maphata kasi loko Botsweleni hi nga rivala kwala ka Dinga ne le ka Ntshuxi nakona ku ta va kha ku hisa loko langutisa Polokwane 26 kasi Phalaborwa ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Skukuza 29 Bombela kasi yona yi ta va kha ku kufumela kasi loko langutisa kwala Emelo ku ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Richards Bay 27 dorobeni ra Durban kona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Eastern Cape kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kambe ku kha ku hisa Mthatha 31 kasi East London 27 Gqeberha kona yi ta va yi kha famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Western Cape kona ku langutele maxelo yo saseka lawa nga ta va kha ku hisa kwala George Mossel Bay 26 kasi ku tlhela ku hisa kwala dorobeni ra Cape Town yi kha famba ka 32
wa ti-degrees loko langutisa a Northern Cape kasi kona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Springbok 31 kasi Kurumang ta va kha ku hisa famba ka 33 wa ti-degrees kasi loko langutisa ka la Free State nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Sasolburg 28 kasi Bloemfontein yona ta va kha famba ka 31 wa ti-degrees kasi loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Northwest kasi nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana loko langutisa ka la Rustenburg ta va kha ku hisa loko langutisa Mahikeng nakona ta va kha ku hisa famba ka 30 kasi Tusker nakona ta va kha ku hisa i famba ka 33 wa ti-degrees kusuka eka mina ntombi ya ka Mkhalani riperile